Israel in Gaza a cheta thona Hamas hruaitu karmasa a in beina kalpui tura an hruaitu pahnih an kahhlum tian puanga. IDF hian Gaza drone an chetira an kahhlum zinga pakhat zok ali gat hi inrin masa a Israel ramchunga firfiak te an chetna a an hotu pakhat tania. Hamas nuaya an sipai thabik nukba anti maya an hotu pa berane. IDF tarlan danin kumsamthum pasari mi ali hi kumsang nile pakhata Hamas hovinan man Israel sipai gilat salitale mitang sang khat anin thleng truma khan atelvea. Israel a hian inruk bole tual tha thu boya wangin kumsang nile panga khan manania. Amitha hi Sinbet Internal Security Agency tana thok nia soyane. Hamas hruaitu dang anti-hlum hi muratabua nia. Ani po Israela firfiak chetna khan aphusa hle nia soyania. Ani hian paraglider manga firfiak te Israel ramchunga thiarlu kha abuai puide berane. Israelin Gaza beina hian mi sang nile zahni velan thitoa. Mi sang kodonin liaman tuar boka. Gaza chunga raltlan chu mi nuai li le sing ni antling toa. Hei hi Israelin Gaza marlama omte chuak tura ati ma khanania. Chimlama kalna tur hi Israel chuan kongpui pahnih ahonga. Mitam takin anchena anchuasan meka. Kantarlan toangin Israel hian Gaza marlama nazo ka cheta tuma. Nunaute himzok natan inthiar chuak tur hian ahriatira. UN baka ramrang rangayo te chuan darkar somni palichunga inthiar chua chu thil theilo tura an ngai saka. US poin Israel thu chua chungchanga hian nunau torna atlem theyang bera kalpui turin acha nge ne. Gaza chunga nizan khan Israel chuan sipayan tirlut china. Mase Hamas te vabei ngal thut lamero chu ani chi alem lo. Atira report then khatina tarlan danin Gaza a Israel mi le san man nuna chan te ruang anwa muchuak ninan soya. Mase sipai thu puang tu chuan ruang muchua an nei lova. Chuti rualin an mi hrente sul nuero chu mu tura omin finfian rang an la khoma tangin Hamas hovin andana lai hriachua antum don ninan soi. Hebaka hian firfiak tele anral thuam vathen fai nate anthoktel bokane. Israel hian firfiak sang khatle zanga an kahhlum to baka nungchunga man an nei nuala. An kahhlum te trangin kha in beina a anruah mandan meple document then khatte. Israela an bitum khua a tutenge cheng ti te an lo hresa vek ti muchuania. Atam theyang ber an tha an man theina tura thupek in hlan chhona te po atelanio me. Firfiak te hian khopa khata chuan school an lo bitum halo nia. Thi an tam theina tur le miman tur an tam thei an beisei wanga nia. Khotina hian chulai chuin bitumanga. Atam theyang ber in thatang ti te chu khaminia che te thupek don halo nia. Hetiang renga firfiaka chet na hi anla ruah man uluk ngai lovang anti hialane. Hetila hian Gaza trangin Israel lama rocket thlok lut ala omvereng boka. Voin thlengin ral kheldar ala ritarenga. Rocket awang hian akha tokin nunachan anom deuh renga. Liam pon pun pha bokane. Israel drone chuan voin khan Hamas hovin tengka chiat nan bun chu an beile a. Tengka chiat na tanga missile an thlo chuin Israela mi pakhata hliama. Chumi hnuwa chuan drone acheve ta ngalane. Gaza baka West Bank lama po tharum thona achuak ta deuh renga. Mi somnga chuangin nunan chan to nia soyania. IDF soidanin West Bank a hian Palestinian mi zahni somriat velan mantoa. Hamas tenena in kung kaina nei mi za somnga pasari antela. Nizan ringota khan Hamas mi lesa
mi somni panga an man nin an tarlang West Bank lampo hi boruak atrang khop mai IDF te chuan tun hnaya alo bera firfiak a che tumna trum somvel athleng to nin an soi tun buaina hian Iran hian telve chak fu mai na lang an foreign minister chuan Hezbollah ten indowan zom ve ni chuan Israel tan lir nging na tak tuarang vel ani don atia he firfiak pol hian thilom dan an thli thlai meka chuwangin Israel hian Gaza beina hi arangin ti to prose ati Iran foreign minister hian Iran nena in thlun zom firfiak pol te chu Israel beiturin anin pe to nin soya firfiak pol thu puang tu poin a huna thlen huna he indona hian kantel veang alo ti ve mek boka Iran hian direka inrol atum kherlo mai thei mase firfiak te kaltlanga chet vero chu atum niin an minister thu soi hmanga tang hian alang theya keni chu arab ramle UN in indona a inrol lo turin mintia kan inrol lo ani poin Hezbollah ten anti turan hria ati boruak a kalfu talo zel ani phei chuan Israel hian Gaza le Lebanona arualin indona ahma chon theidon ani hmele Lebanon tang hian nizan khan Israel ram chunga drone an tholu tira Israel chuan ram ripelin awachang let lea firfiak ronlu tumpol anom bokani ome Israel chuan drone mangin alo kapa firfiak zinga thianom nual nin an soya helama po hian boruak enge chu a om chho ve mek niin antar lang tel bokane Hamas lama khan kirle taila Hamas a hian ral thuam keng chi te politics lam kai noi boipui tu te anei rang ve thlia politics lam boipui tu katara om te chuan October ni saria chet na kha an thriat pui manglo nin an soya in rin ni zinga an chet na chungchang hi kan thre ve chawa an thil tumte ro chu kan thriat pui engtika nge an kalpui don ti ai ro chuan angai na kan threbik lowani antia chuti khop chuan kha chet na kha thuru kangin an vong uluk kaloneya nuna wan tha chungchanga Hamas te thil ti ni lovin firfiak pol dangle Gaza a civil mi phur dakaron tel vete ti ani anrin thu an soitel boka chuti rualin miza sompanga chuti rualin miza somngan thren chungchanga poisoi lote thren hi kan du dan ni lova mitangin thlengna kan kalpui do nem ti ro chu soi theiala ni lo anti ni Hamas te lalna Gaza hian Israel chuan kar khat chung in do thlona mangin cheta thota a an prime minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi a hruai chawala nia hei indona hian Gaza mel mang athak ngei do ne alo ti to a hetila hian arab ramin tel khom te chuan karle hian thut khom an nei do na Israel nena inlai china thazok zong tu Saudi Arabia chuan anin biak na ati top leilok boka Gaza a kanmi le sa te torna chungchang kan ngai tu masaka nga ye antia Middle East politics in lum le thi anasa chhomek nina langane Egypt chuan Gaza a ramdang mi yomte an chua theinan Rafah border honarem tia Israel poin helai vel hi chu kanron bei to lowang anti ve boka Hamas lamin himtaka ramdang mi an chua thei anrem titela voin chahnuwa tangin ramdang mi tetan Rafah ramrin kalpona hi hontran anitane hetilai hian Israel chu Gaza marlama chengte inthiar chuak tura atina ahmel maram tele activist thren khatte chuan indona a poikhoya anpuna sahlea mase IDF thu puang tu chuan international law ang thapa anche thu asoi ve thung inthiar chuak turte hi liar theya kan hlang lui mi alo chimlama kal ro u kan ti mai ane Hamas hovin anma khuwa ngai tak takani chuan inthiar chua puizo kom takan ni atia indona a poi khoi chungchanga anpuna hian inrin nia beinan to dan kha
Indo pui pahnih na hnuwa kan tor le na ra phlak berania. Kha Indo na a poi khoina jok chu ni ati. Nimin khan Gaza hmarla matanga in thiar chuak convoy chu beyania. Nuna chanjinga no panganom nuala. Mi somsari ayatlem lo an thi ni atarlan ani. He thil thenga hian Israel dem to kanoma. IDF chuan achui chian mek thule. Mi puite in thiar chuak lo tura du tu chu Hamas hawan ni thu an choi ve thung. Israelin Gaza a sipai tirlu tumna in buat sainan kalpui alani deuh bera. Heng vel hi antun din mun chu alan le tari